Ha. 100'e ketdi. 100 mingge ketdi mына. Mына öte çoğ uygu ha. Qanchaga satıldı uşul? Qancha dediniz? Osuna mı aytkan joqsiz bu? Qiziq ko? Osuna ayta turgan pasin qaydı. Assalamu alaykum. Hurmatly YouTube görüşler. Bugün 1 sentyabr 2021-yıl tuğanlar. Bugün men sizlerge жаңы ноқат мал базарына кирген бода малдардын бааларын sizlerge билип берүүнү баштайын анда. Сиздер биздин чыгарылыштарды акырына чейин көрүп, ой пикирди комментарий калтырып туруңуздар. Сиздердин комментарийге калтырган ой пикирлериңиз биздерге сөзсүз бизге керек болот. Билбейт экен да кызык жери. Ошо ала ойларды канча алган экен. Өткөндө дагы билбей калгам. Biz тартууну баштадык анда. Сиздер биздин чыгарылыштарды колдоп туруңуздар. Мен эгер сиздерден суранып кетет элем. Мен жакынкы ушул кайсы айлар экенин точно азыр белгисиз. Кыргызстан боюнча мал базарлардын баарын айланып кыдырып тартып келүүнү пландап турам. Эгер сиздер аны кандай колдойсуздар, жергиликтүү элдер мал базарларын комментарийга түз WhatsApp'тан жазып, биздин базарларда тартып келиңиз деп сурап жатышат тугандар. Ага эмне керек? Ага бир аз колдоо керек. Кандай колдоо керек тугандар? Сиздер сентябрь айы ичи биздин YouTube каналды 50 миң подписчикке жеткизип берсеңиздер, мен 50 миң подписчик менен уверенный Кыргызстан боюнча чыгып, даже Өзбекстанга да кирип тартып берүүгө Кудай кааласа, Алла насип кылса, кудуретим да жетет, күчүм да жетет тугандар. Мен ошону сиздерден суранып кетер элем. Мен анда видео тартууну баштадым тугандар. Assalamu alaykum. İşler жакшы угам? Малдар баа болуп атабы? Канчанчы баласы бу? Охо, мына салаларды жоошпу? Охо, мынеке. Салаларды өтө келишкен. Сүтүн 3-чү баласы. Торпогун кырышты элчи гана. Торпогу ургач экен, а? Канча дедиңер ушуну? 120 миң дедиңер. Мынеке. Уйду көрүңүздөр, тамаша кылыңыздар, 120 миң дептир. Мунасынчы? 100 кем. Буну 100 миң кем бар деп тургандар. Көрдүңүздөрбү? Бунун торпогу эркек экен. Жакшы, өтө жакшы уйлар экен, экөө тең. Энчи бап. Багы бунун сүттөрүн иче турган уйлар экен тугандар. Көрдүңүздөрбү? Жакшы. Андан кийин дагы бир алдыбызда турган мына ушул уйду билели гана. Ассаламу алейкум. Баа болду уй. Канча дедиңиз? 80 миң. Ургаш торпогу менен. Канчанчы торпогу? Экинчи торпогу экен мынеке. Көрдүңүздөр, 80 миң сом дептир. Баа болду? Баа болду эле экен. Ушул уй сатылып кетти окшойт, а? Satılıp ketdi. Сатылып кетти. Ассаламу алейкум. Жакшымы экен? Иштер жакшымы? Бет сиз тим болуп тартылбайсыз, бийикте турасыз. Өтө зор сыйны болду. Канчага кетти ушул 85 эркек торпогу менен? 85 миң. Мына ушул, а? А, башка кеттиби? Башка 85 ке. Мына канча баа болду? 90 миң кем бар экен мунун. Эркек торпогу менен. Мына жакшы уйлар экен. Ассаламу алейкум. Кайсы уй ушул баа болду? Өтө жакшы уй экен, а? Мындай. Бар экен, кусамбысыз. Эти бар экен. Канчага сурадыңыз? 68 миң сом турады. 68 миң сом сураптыр. Жакшы. Етелес баха сизге. Андан мына ушул уй баа болду. Кайсы уй баа болду? Мына ушул, а? Бул кунаждын окшойт. Туалек буга чейин. Бирди тууган экен. Канчага берип айтат? 39 миңге. Жакшы. 39 миңге берип айтат ушул нажынды. Канча дедиңиз? 100 миң кем бар дептир, эркек торпогу менен.
Бау болуп аткан жерлерди сиздерге кеңири көрсөтүп берейин деп турам, бирок тилекке каршы бау болуп аткан жерлер жок пока. Бирок бүгүн малдар да өтө көп кирген. Ага чейин мына ушул малды сурап өтөйүнчү гана. Ассаламу алейкум. Мына ушул мал бау болду. Канча дедиңер? 100 000 эркек турпоо менен. 100 000 сом, чоң экен. Анай мына ушул кайсы бау болуп атат билбеймин. Мына кара. Кара турпоо менен, а? Канчага бербейт атакам? Багыңыз бузуп коюн. Турпоо мынау экен. Ургаш турпоо менен 59 000 берип тур буга. Артык көрүнүштөрү баштарын да сиздерге мына көрсөтүп кетейин. Ассаламу алейкум ага. Жакшысызбы? Малыңызды тартып кетейинчи. Мына тартып кое берейин, а? Ушунча кеп калдым. Мындай кылайлы. Ургаш турпоо окшойт. Ургаш турпоо менен. Канчанчы турпоо экен? Канча дедиңиз болушун? 70 kemi var. 70 000 kemi var деп турмун экен. Көрдүңүздөрбү? Жакшы. Ben 200 soğadım ben. 78'i düşürsün burada. Ceylo'dan getiriyorum. Ооба, жакшы үйгөн. Сүттүү үйгөн, жакшы. Бау болуп аткан жерлерди. Бу акам секин базар кызыктат го. Каерде, кайсы болуп атат? Мына. Турпоо гана бул. Жанында экен, а? Жанында турпоо. Урбачы турпоо. Жок эркек. Канчага бербейт ата? Кармаша бериңиздер. 60 000'e koyup ver dedim özün bilip. Ne deysin? Buyактын диди бар экен өзү. Канча дептир? Da kazmaz beresi deyip. Kimin koyup ver dedim. 58 000 сурап турган экен. Так, биз тартууну уланта берели. Саан уйлардын бааларын. Ассаламу алейкум ака. Ушул канча болду ушул? Сиз 70 000. Азыр сурашта? Сурадыбы? 60га бербедиңизби? 60га ургаш турпоо менен мына ушундай уйду. Канчанчы турпоо экен? Биринчи экен. Биринчи турпоо менен. Мынеке. Көрдүңүздөрбү? Ушул жакта бир көрсөтөйүн тукандар. Бул жакта баа болуп аткан жерлер болсо кирип көрсөтүп бермекпиз, бирок биз баа болуп аткан жерлерди көрсөттүк азыр сиздерге. Азыр мен ушул жерден түз эле чыгып барып бука базарды көрсөтүүнү баштайын. Пока баа болуп аткан жерлер жок. Саныйлар бүгүн өтө көп кирген. Мынеке туугандар, эгер алыста жүрүп эл журтту сагынгандар үчүн баа болуп аткан мына ушул букалар базарга кирип келатат. Ана кайсы баа болуп атат? Абла уйго, чоң уй экен, а? Чоң уй экен. Канчага бербейт ат? 90 000ге. 90 000ге бербей атты. Bunun torpoğu da var. Erkek torpoğu менен экен. Биз эми бука базарды тартууну баштадык. Чоңураак букаларды көрсөтүүнү баштадык. Алдыбызда турган мына ушул жаныбызда турган бука 80 000ге баа болуп атыптыр, бербей атыптыр туугандар. Мына ушул кара бука баа болуп атат. Бунун жашы кандай? 1 yaşardan öp. 1 yaşardan öttü. Kançaga suradыңыз кызык жери? 85 000 эке. 85 000'e bana aksakal vermeydi. Acaba. 85 80 suradı. Ben 85 bin suradım. Жақсы сұраптыр. Keldin baraka bak ya.
Televizorga ham chiqasiz. İnternetten ko'rib turib. Hatta aytgan bu. Bor ekan. 85 mingga baho keldi. Berdi. Ушул чекеде байланып турган букалардын ээлерин эгер таба билген болсом сиздерге бааларын билип берем. Букалар кимден экен мына байланып тургандар? Bu bozuldu mu? Nari gel hocan olsun. А, мына букаларды ба? Канча баш бар бул жерде? 3 баш. Мына көкка 3 а? 110 миңден кем бар. Beraber. Haydi. 110'dan da otam 3 tengle. 3 tengle alıyor. Ne? Alam ne çıkıydı? Alanı görsen o arkalarını camırlar. Ağlamaya köpek. Ağlamaya korktu. La para atacağım. Мына четте байланып турган букаларда ээлери барлары да бар экен. Билип атабыз, колдон келишинче. Ага чейин мына ушул буканы билейинчи. Ассаламу алейкум. Бука баа болду? Канчага келди? 105 көрбөдүңөр. Жакшы. Таргыл бука канча болду экен ушул? Ömerleri varlık için Nurgaz salsa 300. 150 миң. Канча жашар? Muhammed. 3 жашар бука. Мына кара бука тосуп жакшы көрүнбөй атат. Бирок өтө жакшы жетилген бука экен. Баасын 150 миң дептир. Андай мына кара буканы да көрсөтүп кетейин. Канча жашы кандай бунун? Жаш 2 киши экен. 2 киши. 2 жашта. 110 миң көрбөдүңүз. 110 миңге бербедим мына киши мына бербейди. Бербейт а 110 миңге. Бәң мына 110 миң сом. О, мындан да бир өтө чоң бунажын уй турат. Мына уй кимден экен? Уйду билбедиң. Чоң мал экен. Өтө чоң мал экен келишкен. Ана мына букаларды билеличи кана. Кимден экен букалар? Ötörün yaşa. Ээлери барбы жокпу жанында? Бар. 140'tan kâmi vardı o da. Сизден ми букалар? Yok mayakta. Сизден mi? Сизден mi? 140 миңден кем бар экен. Şundaydı o da. Бардык а? Saat 3'te geldim. Hareket tamam. Не саттыңыз эке? Rahatsızım. Бир көрүп коелу. Koyan yolunu Сиз жакшы экен, жүрөсүзбү? Кайсы буканы алдыңыз эке? Мынаны канчага? 50 миңге. Niye sal adam takma. Адам тартылбайт. Бул жерде канча буканы алып чыктыңыз эке? Бир 10 бар окшойт а? 6-7 бар. Мына канча экен экен шу болушу? Сураштыбы? Чеке дегени. Канчага сурады? 45 көрбөдүңүз, 145 миңге. Мынанычы экен? Bunlar suravadı. Булар сурабада. Мынеке, өтө келишкен букалар экен. Базардын алды букалары. Өтө жакшы толтуруптур. Жашыраак турпокторду дагы эми багууга киргизе тургандарды билип берейин эми. Ассаламу алейкум. Базарыңыздар бузбайын бирок бир эле сурап коеюнчу. Ушуларды багууга киргизсе болобу азыр? Болот. Канчадан берип айтасыз? Бияк сурап атат да азыр. 60 миңден берип айтасыз. Же 60 миңден бе? Жакшы. Ассаламу алейкум. Жакшысыздарбы эке? Кайсы баа болуп атат? Мынабы? Канчага берип айтат? 51 миңге. 51 миң берип атат ушуну. Багууга алып киресиз да? Жакшы. Азыр алып эле багууга киргизе турган букалар. Кайсы баа болуп атат экен? А, мына алабы? Канчага берип айтат? 60 миң. Бериңе, мен дагы бияктын суранышын аткарып коеюн. Бериңеге, жакшы келиптир. 60 миңге баа келиптир мынеке. Жакшы. Буну алып эле багууга киргизсе болобу эми?
Bir yıl qaramaş gerek de. Bir yıl qaramaş gerek. 60 ming so'm egizasidan 130 mingga sotaverasiz, 10 ming foydasi. Pul qayra chiqadi deng. Rast bo'da. Shalib turadi aka. Жақсы, to'g'ri, eng to'g'ri aytdingiz. 60 mingga deydi. Biraz жақынырақтан да тартылып қалады кеді, эми Agar shu аны өзүңүздөр. degan bo'lsa 250 ming. Бау отқан бұқаларды көрсетуіне уланып тұрабыз біз. Пока қаншаға келдік ошының басы? Қызық жері. 42 сұрашты. 42 мingga. 42 mingga. Кішкене қимылдап қалды базар. Biz hem sizlerge urgaçı turpoktordu, erkek жаш turpoktordu bilүүnü başlaylı. Assalamu alaikum. Qaysı bağ oltat? Erkek turpok okşayt. Qanchaga berip aytat? 23 gün ber dedim ben. Men tarafdan 23 mingga. Erkek turpokta. Sen qancha 25 dedin mi? 25'te. Beri onda kichine paydasını görsün. Ola tutmasan satarlar. Türkiye'de nenem ana. Andan keyin muna erkek turpokta sındı turpok eken ha? Qanchaga keldi şun? 30'ga berip ediniz mi? Yarışına göre 30 mingga berip atır. Uzakça emas sındуулары сынына қараңыздар. Чоң бұқауғыдай, бақса келішкен бұқауғыдай. Мінеке. 30 мingga беріп едім дейді. Қанша дедіңіз өзіңіз? 38 ming деп отыр. Еркек турпоқтарды сіздер көбірек сұрағансыздар бұға чейін. Мен көрсетіп өтейін сіздерге. Ассаламу алейкум. Досым, şu turpoktordu qanchadan berip aytasiz? Mına berkisi özgöçerak sal parodasıdağı başqaçarak ekan. 45. Kam var? Suraşdыбы? Qanchaga suradi qiziq jeri? 40ga qo'yib ber deşdыбы? Жақсы, narxisicha? Bunun 30 ming kemi var ekan. Mana gördünüzler mi? Erkek turpoktordu ala turgan mal ekan hazırdağı bağga kirgize turgan. Ondan keyin daha mına şu biraz çoğuraqtарын bileyli. Qancha ekan bularning bahası? 35 mingdan ha? Mineke. 35 mingdan ekan. Жақсы. Qanchadan surashdi qiziq jeri? Жақсы surab olibdir da. Ondan keyin bunalardı. Qancha ekan şu turpok? 45 de ya. 45 dedi. Sattın mı? Satmadın mı? Buna kaç urgaçısı? Buna urgaçısını aytıp qancha ekan? 22 ya. 22 jarım. Qanchaga so'radi? So'ragan jo'q. Dem so'raydi da. Urgaç turpoktordu bileyli. Assalomu alaykum. Bular qanchadan ekan? 20 mingdan kam bor ekan. So'raganini aytingchi. Siz tartılmaysiz. So'raganini aytingchi. So'rashdimi? Yaxshi. Buna qunajni ko'raylik qana. O'ta yaxshi qunajni ekan. Turpoq bozorda жүреді ғой. Assalomu alaykum. Qancha ekan bu qunajni? 50 ming kam var. Qiziq jeri qanchaga so'rashdi? 35 mingga. Berib aytasizmi? Yaxshi. Bu yıl bu kadar kaçat ha? Kaçtı ekan. Kaçsa gerek. 100'lerde gelişken 50 ming deydi. 40 mingga so'rasa berasizmi? Ha, yaxshi. Kelishasizlar ha? Yaxshi. Cho'ng qunaj ekan. Andan keyin bunachi 35 mingga. Qanchaga so'radi? Qanchaga? 25 ga so'radi. Жақсы сұрап тұр. Nerede bir turpoq bağ oldu o, ne oldu? Görüyoruz kana. Qanchaga so'rab o'tadi? Bilmaydik, aytmaydi. Qancha bu? Aka, qanchaga berib aytasiz? Qiziq jerini aytingchi.
20'ga erkek turpoq. Mınake 20 ming berip ayaptır. Ha, turpoq tartılат o. Turpoq конечно tartılат. Жақсы. Ondan keyin bu yerde sağın uyturat. Erkek turpoq menen. Aralashib kettir bugün. Assalomu alaykum. Qanchaga berib aytasiz? Qiziq yerini aytingchi. 66. 66 mingga. Qanchasi turpog'i? 3-chi. 3-chi turpog'imdagi 66 ming berib ayapti. Boshna bir tortib qo'yibdi boshna. Boshna. Yo'q, tortmaylarmi beri qarang. Narsanız? Sizin boyunuz qancha biik? Buna o boy kichikroq adam. Adam go'ja tortpaganga harakat qilam da. Şoň üçin gıjlatып boyu kengire tura bersеңizdер, баганы айтып. Мына ушул жакшы нерсе экен. Канчага бага келди экен ушул? 42 бербеди ба? Siz эмеспи эси? Жанындагыларчы? 40 миңден. 40 миңден деп атыптыр. Так. Assalomu alaykum. Ava yaxshisiz? Qanchadan so'rashdi shuni? Qancha dedingiz? 250 ming. 25 dan 250 ming ekan. Naka. Жақсы нәрселер екеніне бірақ. Андай мына қашқаны біледі, қара қашқа. Так. Qara qashqa semiz eti var. Жақсы нәрсе екен, а? Урғач, а? Урғач. Елшіге дараса бау екен, баштарда келішкен мойынларын қараңыздар. Бұға оқшап көрінеді екен бұл алыстан. Қанша дедіңіз? 40 ming kam var. 40 мing кем бар. Сұрағанын айтыңызшы, қызық жерін. Qiziq ekon 67 so'radi. Екеуін 67 сұрады. Мынасы біраз кішкенерақ, арығырақ екен, да? Ya bunisi semiz bular. Бұл да жақсы екен, бірақ. Бұл да жақсы екен. Өзіндегіз базар кішіне, бүгін қандай болды атайым, өткен базарға салыштырмалы. Өткен базарға қарағанда кішкене базар сузырақ болады. Арзанырақ па шында? Арзанырақ болады. Арзанырақ, а? Emi alarman, emi geleveci. Böyle Emi hacı gelişti. Мына шындай. Бүгін ескертіп кетейін, 3-ші аптаның 3-ші күні Жаңынауқат мал базарында шындай мал базар болады. Ал эми базар күндері болса Ноқат Борбордық мал базарында болады. Мына жерде өтө жакшы бунаждар турат. Булардын жашы кандай экен? 1,5 шарларбы? Же 2 шарбы? 1,5. Булар канчадан сурашты экен базар? 35-тен атасы. 35-тен деп атыптыр. Сурайлы экен бака. Көрдүңүздөрбү? Мына кашканы билейинчи. 35-тен кем бар, а? Бунаждардын бааларын көрдүңүздөрбү? Бар 35-тен кем бар. 30 миңдин тегерегинде сурап атыптыр. Эми сындуулары жакшыраак бул экен. Семиздер этине карап, сынына карап баа берип атып тургандар. Биз ургач эркек турпокторду, кунажындарды билип өттүк. 21-22 мүнөт бою мен сиздерге Жаңынауқат мал базарына кирген бодо малдардын бааларын сиздерге билип бердим. Биз эми кийинки чыгарылыштарга сиздерге жылкы базарды билип өтөлү. Сиздер биздин чыгарылыштарды колдоп турсаңыздар, biz sizlerge жақшырақ обзор қылып берудің әрекетіндеміз дайыма. Біз эми жиынтықтан сіздер кейінгі шығарылыштарға шейін, көрішкенге шейін аман тұрыңыздар. Біз жиынтықтан тұтқандар.